Kejingalangkan Hun Menteri ke Sorkar Pdeng ke belalong hak laipau tarik wiayong arja arpusan kalau menjuri ya ke Mang Pisa ke ba arpu arja praspa anru pusau Klur tingka ban snai ke surok 4 lane lane ke high speed corridor na Shillong Silchar. Haba pentip ya ke diu Ashwini Vaishnav, Menteri Berekmi ya ke Tanat Railways ke Sorkar India uloong bakane ke surok ke don ya ke lenter ke bapalat chispa anru pau kilometer batkan day na ki surok bakongsan ban penyaso ya ki jelak hanot east. Kani ke projek surak ke kentup kat kendai teli ki jingking he, chispa san pulai teli ki jingking berit, laispa arpondru teli ki culvert, arpo teli ki underpasses, arpondru teli ki overpasses, but life usau teli ki viaduct. Ya kani ke surak, an pentelun hadu ke hybrid annuity model, HAM, ringkat laisnam kapor ban snayaka. शिलोंग से शिलचर हमारे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाई स्पीड कॉरिडोर हाईवे का मेघालय और असम को जोड़ता हुआ वो अप्रूव हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 22,864 करोड़ रुपीस का इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट है। 166 किलोमीटर 4 लेन एक्सेस कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप इसको मैप पे देखेंगे, आपको पिंक कलर का जो एक्जिस्टिंग हाईवे दिख रहा है, ये हाईवे और कंपेयर करिए अब आप ब्राउन एंड रेड। यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करेंगे ब्राउन और रेड, ये रेड कलर इज फ्रॉम शिलोंग टू शिलचर. दिस विल बी द न्यू हाईवे विच विल बेसिकली प्रोवाइड अ मेजर कनेक्टिविटी टू त्रिपुरा, मणिपुर and Mizoram, and this will become a major corridor for Northeast. 22,864 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. This project will be constructed under hybrid annuity mode. There are 3 years of construction period and 15 years of operation period. Because of the Northeast terrain, 19 major bridges, 153 minor bridges, 326 culverts, 22 underpasses, 26 vehicle overpasses, and 34 viaducts amounting to about 9 kilometers. बहुत ही complex project है, and this will become a major lifeline for the entire Northeast. Habatin, page bahagi kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.